Katanat bapej eka kamrep kamriang jong ka FKGGP. Harengkat berkaseng kinong kahi marep. Kilabu jingkeli eka tanat karep karyang bakumno kalaban long. Badai tang na mekalia baka jingyo jong kinong rep eka skim PM Kisan kadunabha. Usamla Brestar Morto, Sekretari ka Agricultural Cell FKGGP. Ulong bakalong kabalengo bat kabom syai satya nakajing penijing kain ka Sarkar India. Baki dan tang prajar knaispa andripinyongut king rep kibayo ekanika skim. Kalian jangka FXP Agriculture Central Body nak por mau lembaga jing kendu pergi Director Agriculture pergi offshore jangka rep kalian kalau tu sam ini lembaga tu ka kuat lengkedok ban lek ban sam sikit ba nong rep habis pergi ka PM Kisan nak kalian jangka senghi ni lah tu sam malah tu yarap ban persailan sakin nong rep ban apply ya kenika PM Kisan mar kalong gawe ke cimatoy ya kinoram hadin kata hau arjar arfo ila arjar ka khandai arjar arfo ila cu pen apply lembaga nika CSC but adu arjar arfo banai balai besau ni dang yo kini kinorap ki bom siam ladan ya kecekal jongru kidang yo nadu arjar arfo banai besau hadu entah karena kalian kena berap ke apply ya kena ke PM Kisan kemsiam la yo sio bad ya fama ID card itu kemsiam la yo karena kalian cuma sengi baju kitkian anta ka karep karyang kinon ka bhagamet kinorap ngilale ban ya kenduk ngilale ban ya kenduk ya ka director jong ka agriculture bad nila panru la ka jingtho la ka CSC nila yo jingtho la CSC ban nila pha le jingtho sya ka director agriculture ban na kalian ka ni bari pan chung chai ba belai ni ka PM Kisan hadu mta msem la yo syu karena kalian director kala reply singi ba ya ni ka PM Kisan namar ba shani ke chala jungi dambun kinong rep ki ba rep haki chaka chung kiwe takdau msem la yo yakni PM Kisan kedai betik tangam ta ba kinorap kibudan cekal jong kilawan apply kilawan yo yakni ke PM Kisan te adin kata nak kalian jong seng kala ikran ru buat mista kerap karyang bak director mau ban kerpat si nakam ta ban simkia khnang ba kini kinorap sakne ke cela jongi kenyo selensar yakni ke PM Kisan te hadin kita nagalian jong ka director ru kala jebab sengi ba nagalian jong kiru kila simkhia igene bar kuncu nagalian minister la simkhia bala simkhia nakamta bantho igene sa korman rek ba smolngo pat kalong ba haka ceka ban yarap yakinograp nomor kumbal akam hi daga sarkar ru ba 50% hi kite kinograp agane kejela bat agane kejela jingi dam bakla hi kadon rius pa on riu jan rius pa teli ragisnong bat 50% kita kinong rap hanrek basngol ngo ba menta kene ka mo kene ka jingrap pisa nagaliang jongka central government ya kene ka PM Kisan kalong penpan bangi i hang ni kalong penpan kinong rap kilong tang prajar khnai spa revenue bat kene ka pisa kalong tang sik kror prapulak nyo prajar te kaba nagalian kasan gamla ban syampang dan gamla ban sotu ba hatu kar cela bengkalaya da 50% kinograp hanre kini ka jinyo cumantoy pat kini ka PM Kisan la i ne ba kinograp kidon tang prajar khandai spa revenue te nagalian kasan ikwa ba nagalian jong sarkar kan pensyai kini mar kini ngemyo kacing syai ke bat tikana rek bagi yang apa yang dijual bak ne kecela Meghalaya tang bat kecela Tripura ro dang bun kinong rap jong kecela Tripura hadu arpo jar praspa nyop sangut kinong rap rek kecela Meghalaya tang prajar khandai spa nri funyo ka bamla banlong namar ba hat cela Tripura wat kichur ki ba ki bam ki paiba no sisnong ro dang bun ba pha na kecela Meghalaya Rekuno bun penban kinograp apa Tripura ban ya kami Meghalaya. Tata kowe ke bana kalian kesan ini
ngi kentu ya ka sarkar ban pensyai hak ka bai dei bat ka ne cing yo chumtoi lamba ka PM Kisan Syakinong rap. Nakaliang unong elam ka Hill Farmers Union ba komandar sang pliang ulong bakum kaseng kinhap banwat nya kumno tangkatengut kiban yo jimetoy nakate ka skim jong kinorap. Lese ki pajba kila ban sngo phala ba yo le ban ong ba kidon tang prahajar ngut bala register dan reki bala dep register ya kene ka PM Kisan kamtam haba nakling jungi ru ngil ai ka syai kladon kum kila poi arlak tam kiba ai ya kene kila dep register ba ka PM Kisan bat haka last installment second last installment ba kinong rep kila yo kila poi kumba silak nai po hajar te kani ke jing ai tangi prahajar ngut hakane nakling jungi ka sai rungin hap saywat jing tip nak ai ka daw baki ai tangi kini ki prahajar ngut hajing sya kadiban ai barok khat ken kat ki balade register hapo kani ka PM Kisan.